बेशुमार हमदुस्सना तारीफ तहमीद तकदीस ला शरीक रब्बुल आलमीनस कायनातुक ला शरीक खालिक मालिक रिज़िक रसान मुश्किल कुशा फरियाद रस येरी करन वोल मदद करन वोल छुस न का शरीक न ओसमुत नाशस कायनातुक तनहा रिज़िक रसान सारी हजरात अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम आय तंदी कुंज गवाही कायम करने खातिर यत कायनातस अंदर अल्लाह ताला सुन वहदानियत अल्लाह ताला सिंदन बंदन ताय वातनावन खातिर कैसन सपुदत अंदर यथ हदस ताय जी कासी उन ईमान मगर अमे बावजूद सु साहिब कामयाब पैगंबर कह रूद तिम इमन ईमान उन अड़ो कर मुखालफत तिम ति कामयाब सारनी हिंदिस इख्तितामस पर साहिब आव जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिम गई अथ अंदर ज्यादा कामयाब अल्लाह ताला सिंदी यसन सतिमो पाने कोर इरशाद क़ियामत की दो कर बह फख्र पन्निस उम्मतस पे बेयन पैगंबरन मुकाबल मानी उम्मतुक तादाद सठा ज्यादा मगर यम सारी अंबिया किराम मोहताज अल्लाह ताला सिंदिस दरबारस अंदर अंबिया किरामन हिंदन पाकबाज सहाबन साथियन सहाबुक आख माने गो साथी गो सहाबा योत उम्मतस अंदर बल्कि बेयन अंबिया किरामन तीम साथी तिमन तवरो सहाब तिमो कर दीन हक आबियरी कामयाब रोद मगर शरीक रब्बुल आलमीनस अम पत आय हजरात अंबिया किरामन पत सहाबा किबार तो तिमन पत आय औलिया कामिलीन तिमो कर अमी दीन हक आबियरी दुनिया के मुख्तलिफ इलाकन अंदर यह तौहीद वातनोवुक लूकन ताय मोन हक कैसो यालो मगर क्या रूद दुश्मन अम पत रूज जिम्मेदारी उलमाए हकन क्या अल उलमा वरसतुल अंबिया उलमाए हक यम पजिक दावादार यम पदरिक तर्जुमान यम तिमन वन यम अंबिया किरामन हिंद वारिस यह रोजी यह सिलसिल क़यामतस ताई मगर अमुच बुनियादी कथ अकीद तौहीद अंदर मानुन हजरती अल्लाह जल जलालहु जल शानहु सूरह हज आयत नंबर 18 इन्नल्लाह यफ़अलु मा यशा अल्लाह ताला करन इस यसन वनो सान खतर यन रुत रब्बुल आलमीन इन्नल्लाह अल्लाह ताला यसन यह खुश गसन तन यचुन हजरत आदम अलैहिस्सलाम आव मालिस तो माज बगैर यचुन खुश गोस हजरत हवा तमाम इंसानियत मोज यह आई माज बजाय मर्दस निश हजरत आदम अलैहिस्सलाम सिंज लड़कान निश यचुन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आव मालिस बगैर खुश गोस हजरत मूसा कलीमुल्लाह सिंध खातिर कड़न आबस अंदर वत सड़क खुश गोस हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलामस कोरुन नारस गुलजार खुश गोस हजरत यूनुस अलैहिस्सलामस करन कनदड़ गोशमारी कैंसस कालस थोन गाड़ी हिंदिस शिकमस अंदर समंदर केन चकन अंदर कोई ओसुस न खाड़न वोल
ہرگاہ تت نجات دی حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ تو یہ سورے کرنے خاطر اللہ تعالیٰ ہس نہ کارگرن ہن ضرورت نہ مشیرن تو وزیرن ہن ضرورت سورہ یاسین برشیت مائے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون یل اللہ تعالیٰ اراد کرن کان چیز پود کرنک کان واقع رونما سپدن یہ امہ خاطر تہ میٹنگ بلاون کارگرن ہز یا انجینئرن ہز بلکہ امہ خاطر امس لہو کن فیکون تس آرڈر کرن سپدن یہ چیز بنین یہ چیز سپدن یہ واقع اور یہ چیز وجودس اندر یون پہاڑ زمین آسمان بے مخلوقات یم اللہ وما یشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین سورہ تکویر اندر بی جائے 29 آیس وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین سبدن تی یہ یسن حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ امہ بغیر کھانا یہ انجام انن وول آیا اخ صحابی خدمت اقدس اندر بارہا آسو تہ بوزمت بار بار یم چیز بوزنس لائق جلدی سان آو گر مجلس اقدس اندر گو حاضر فرمویس کیا دلیل دبن گر حض گیم پریشانی اخ لاحق گرس اندر حض پریشانی اخ ربا سانہ پریشانی کر دور سان مشکل سان مصیبت کر دور ربا بوزر یمن اندر کن قسم پریشانی گمز کھڑا ربا تم سارے پریشانی کر دور یہ صحابی آو رسول کریم سندس خدمت اندر صلی اللہ علیہ وسلم دبن گر حض گیم پریشانی کھڑا پریشانی رسا حض گئی پود اگر حض یسیو توت بے یسی خدا اگر حض یسیو توت بے یسی خدا یہ پریشانی گژھ دور یہ بخاری شریف حدیث صحیح فرمویا سجلتنی للہ ندا کیا بنو چھسا خدا سن شریف یہ حض یسیو توت بے یسی خدا یہ ما آس ونن بلکہ آس ونن یلی یسی حضرت اللہ جل شانہ معزز سامعین بوزن والن اندر تہ ہیکہ ٲسِتھ کانٛہہ اکثر دعوا تہ کرن توحید توتہِ دپن ہت حظ یِژھے خدایَن تہٕ خداے سٕنٛدۍ رسوٗلن ہت حظ ییٚلہِ ژٕ یژھکھ نہ حظ تیٚلہِ چھا بوٚڑ کانٛہہ بازے عام انسانن تہِ ونان اسین انسانن تہِ ونان نہ حظ ییٚلہِ ژٕ یژھکھ تیٚلہِ چھا بوٚڑ کانٛہہ یہ چھُ کفر یہ چھُ شرک صحابین کریاو یوہے کلام رسول کریم سندس خدمتس اندر صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی ہند آثار گئی ظاہر ناراض سپدیس تو فرمویس اجلتنی للہ ندا بہ بنو چھسا خدائے سن شریک دپان چھُکھ ییٚلہِ حظ تُہۍ یژھِو تہٕ بیٚیہِ یژھِ خدا ونان ٲسۍ ییٚلہِ یژھِ لا شریک حضرت اللہ تمن پتہ 7 وہر تہ آیاو اس سمجھاونہ کشیر اندر حضرت امیر کبیر میر سید علی الحمدانی رحمت اللہ امی حدیث کس شرحس اندر یل کن سات حدیث ٲسِو پیش کران مجلس اندر کٲنٛسہِ یارس دوستس رشتہ دارس بٲیس نش سۭتۍ گژھٮ۪س یہِ تہِ ونُن کیازِ حدیثٕے یوت چھُ نہٕ یِمن شرپان کینٛہہ پتہٕ ییٚلہِ یہِ ڈوز دِمہوس سۭتۍ ہے یی وَنیاو حضرت امیر لیس لہو ندن ولا جدن ولا شبہن ولا شریک رحمتک درج کرنس بلند رب العالمین حضرت امیر کبیر میر سید علی الحمدانی رحمت اللہ علیہ امی حدیثک شرح ونیاو تم لیس لہو ندن کان مقابل تمس ولا جدن کان برابر تمس ولا شبہن کان مشابہ تمس ہیون کا ولا شریک نہ کن صفتس اندر تس کا شریک لا شریک شو حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ بیس جائے سورہ فاتحہ اللہ تعالیٰ یا ایھا الناس
اذکروا نعمت اللہ علیکم حل من خالق غیر اللہ حل من خالق غیر اللہ اے کائنات کے لوکو یاد کرتو سہ نعمت اس تے اللہ تعالیٰ بند پنن بنائیو نعمت ست اسلام کی نعمت ست مالا مال کیا چھوا خالق تصور اس تے آسمان پیٹھ بے زمین منز تہند خاطر رزق وبدار آسمان پیٹھ کتہ بارش ترائیت شبنم ترائیت زونہ ہند گاش ترائیت آفتابک تثر ترائیت پرتو ترائیت یہ چیز بنان رزقس دنیا اندر زمین اندر پود سپدن خاطر لجن اللہ تعالیٰ اس تھی سوزان چھو آسمان پیٹھ بے زمین مز کڑن تہند خاطر یم چیز حل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض چھاکا خالقہ چھاکا معبود برحقہ اس تھی رزق کرہ وافر مقدار مگر امہ باوجود واضح یم آیات بینات واضح یم احادیث مبارک واضح ارشادات بزرگان دینن تولیاء کاملین مگر امہ باوجود آز تی ون توحیدس یہ گو فتنہ تلن یہ گو فتنہ تلن یعنی مضحکہ توحید کا کب تک اڑایا جائے گا مضحکہ توحید کا کب تک اڑایا جائے گا کب تلک یہ کھیل دنیا کو دکھایا جائے گا کب تلک یہ کھیل دنیا کو دکھایا جائے گا تو بے شمار درود سلام برزخ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ یونس اندر یمن متعلق فرماون رب العالمین فرمائیو حضرت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل اتبعون اللہ بما لا یعلم فی السماوات والارض تو فرمائیو تو حضرت پنس امتس انسانیتس قیامتس والن چھا چیزا زمین و آسمان اندر یمیک نہ علم آسی حضرت رب العالمینس جل جلالہ جل یہ سیتن بہت یا کائنات اندر سان دلن ہند حالات واقع سانہ دلک حرکات و سکنات سان ذہنن اندر یم چیز ان یہ ونہ بیس آسن باون تہ زانن وول حضرت اللہ جل جلالہ البتہ اسلام اخ شان اگر ذہنس اندر کن گنہک تذکر آو ذہنس اندر کن گنہس متعلق سوچ انسان یہ اللہ تعالیٰ لکھناون ملکن اندر ون گناہ کی یوت تائن سہ یہ عمل کر ذہنس اندر سوچے بت وشا شوٹ تہ وچ شرابس کیت آسان مزہ بت وشا چرسس ست کیا گسن بت کرہا پھلن گنہچ کام ذہن اگر یہ نمس وی گناہ لکھن کی یوت تائن امیک ارتکاب سپد یہ اللہ تعالیٰ سن فضل ات بجائے اگر پز دل سوچ کان ذہنس اندر مسجد نا تیار بہ دمہا لچھ روپیہ پز دل سوچ یہ لچھ العالمین اخ نیکی اگر پز دل سوچ ول پگہ پہ بہ تہجد نماز پران یعنی کورن پنہ جائے خیال اراد کورن ات رتس ارادس اراد کرنے سے ثواب لکھن حضرت اللہ جل جلالہ جل شان ببرکت محمد رسول اللہ اللہ تعالیٰ واتن صلی اللہ علیہ وسلم پتم جمعہ کریا میں عرض من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن یعنی اکس مسلمان سند خاطر پرت کان انسان یسن مے گز دنیا اندر خوشحال زندگی آسن مین زندگی گس امن زندگی آسن کائنات اندر امہ خاطر کیا چھس کرن یہ باوقار زندگی گزارن خاطر چھس اللہ تعالیٰ سن دین مضبوطی سان رکھن اللہ تعالیٰ سن احکام مضبوطی سان رٹن
پتمس جمعہ اندر تہ یاد پاؤن خاطر کرے میں سورہ حج 31 آیت ومن یشرک باللہ فکانما خر من السماء اس انسان شرکس اندر مبتلا گو مشرکان عقید مشرکان کامہ آسس مانن امیر شرک باللہ کی ارتکاب کور زنت آو آسمان پہ پتھر لائے زنت آو آسمان پہ ڈل تراؤن اور بن کنو جانورو کھیت تک تک کرت کھو بن کن جانور شکاش 31 آیت یہ چھا مانا امیک بیان مفسرین کرام اندر ونیا میں پتمس جمعہ اندر فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ پس کھوچن لوگ یم مخالفت کرن قولس یا فعلس حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بار بار بوزن ترے تقسیم ترے قسم سنتس اخ گو یہ تمو فرمو امر بیاکھ گو یہ تمو پان کور عمل اندر اون گئی تریم چیز یہ تمن تھی کرنا آو مگر منع کورک نمس کرن ولس کی امہ خاطر ون بہ تہ ابو داود سہ روایت ایک صحابین تشریف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھ نماز پرناون پت صبح نماز ہز امامت فرماون پانے صحابی اخاو یہ ژاو فرضس اندر شامل ابو داودس اندر یہ روایت ابن ماجہس اندر تہ روایت یہ گو فرضس شامل فرضس شامل یہ صحابی وہ لگ نماز پڑھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموس الصبح رکعتین رکعتین صبح نماز زی رکعت یعنی فرضی ہوت تم مسجد اندر پڑھان سنت پڑھن گری کن سات کھانا پڑھان الصبح زی رکعت ثہ کیا ووتک تھود ام دپ مے حظ اوس سنت پڑھنے یا رسول اللہ فسکت رسول خاموشی کرک اختیار امس کورک نی منع پرنس کی امی حدیث دلیل اگر صبح چہ سنت چہ رکعت پڑھنے یہ اور یہ اندر عادت بنیومت آسان چلان یہ کرن جلدی جلدی کورس مز لاگن نماز نماز کیا حدیث لا صلاۃ الا صلاۃ مکتوبہ چھن تم سات کا نماز جائز یہ فرض یہ کرن فرض تم ون لاگن جل 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 کرن تم غلط خلاف کرن تمیک اجازت چھن دتمت رسول رحمت کیا لا صلاۃ الا صلاۃ مکتوبہ چھن کھانا نماز تمہ سات جائز یل فرض نماز کھڑا آس گمت ون کی دوست دپان حدیثس اندر حض آمت صبح نماز پتہ چھن کھانا نماز یعنی صبح کی فرض پتہ چھن کھانا نماز جائز تو یہ کت پٲٹھۍ پڑِ سنت یہ حدیث تہ صحیح مگر کیا نماز چھن یعنی کٲنٛسہِ اوس سنت تہ پوٚرمُت پننس وقتس پہ فرض تہ پوٚرمُت پننس وقتس پہ چھس نہ جائز یوتتھ تانۍ آفتاب کھس یوتتھ تانۍ آفتاب کھس ادٕ ہیٚکہِ سُہ چاش پڑیا اشراق پڑیا نفل پڑیا توتتھ تانۍ چھس نہ کانٛہہ نماز جائز یم سنت تہ آسہِ پوٚرمُت فرض تہ آسہِ پوٚرمُت اگر کانٛہہ سنت پڑھنے آو فرضس اندر گو شامل یہ ہیٚکہِ فرض سلام پھرتھٕے یوت سنت چہ رکعت پٔرِتھ اگر کٲنٛسہِ وٕچھُن آسہِ احکام سنت فجر کے احکام و مسائل چھ عاشق علی زبردست کتاب تبر کتاب زبردست الذین یخالفون عن پس کھوچن تم قولس یا فعلس مخالفت صلی اللہ علیہ وسلم یصیبہم یا گژھن فتنن اندر مبتلا او تصیبہم عذاب نتہ بڑ بڑ عذاب
مسلم شریف روایت حدیث نمبر 462 اقرب ما يكون العبد من ربه اقرب قرآن زاگ دو دبن کمی حسان اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكسروا الدعاء جواب دیتیس بند ربس نزدیک تمہ سات وهو ساجد یلی سجدس اندر سجدس اندر سہ نفل سجدہ اشتن فرض اشتن سنت نماز ہند اشتن یا فرض نمازن ہند سجدس اندر ساتھ قریب آسن بند پنس رب العالمین لہذا جائز اکثر ام سات پڑھان ربی الاعلیٰ مسنون تھی فرض نمازن اندر دعا مثلا صبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح فرض نماز مز پڑھت سبحان ربی الاعلیٰ پت یا اگر ٹائم دیت امام 3 بجائے 5 لٹ تہ پرو 7 لٹ تہ پرو یا اگر بیت ہریوس ٹائم یا الگ اس نماز پرن سبحان ربی الاعلیٰ پت پر صبوح قدوس ربنا رب الملائکۃ یہ ثابت آز حضرت رسول اللہ مسنون مختلف کتابن اندر آمد روز سنت یا نفل نماز یا ہیکو پرت فرضس اندر تی یا مغی عیسو اگسنی 3 لٹ ہیکو یہ پرت سبحان ربی الاعلیٰ پر سنت نمازن اندر یا فرض نمازن اندر اگر بیت مسنون پرو یعنی یمو دعا بغیر یم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث مسنون حدیثو ستیم دعا ثابت آسن نفل نمازن اندر فرض نمازن اندر ہیکو تم تہ سجدس اندر پڑھت کیاز امہ سات بندہ آسن سٹھا نزدیک رب العالمین میانہ عرض کرنک مقصد من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة یس نیک عمل کری سو مسلمان مرد آس یا خاتون مگر شرط چھس ایمان وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة اوے چھ دعا سٹھا اہمیت کرن گژھن دعا ات تلت کرتو فرض نمازو پتہ انفرادی طور اجتماعی طور فرضو پتہ چھ مضبوط دلیلہ کن جائے اگرچہ کی علماء امک قائل مگر ات مضبوط دلیل اجتماعی دعا فرض نمازو پتہ کی یعنی امام صاحب کریے دعا تو مقتدی کریے آمین آمین ات مضبوط دلیلہ کن جائے انفرادی طور ات تلنس چھ کانٛہہ اعتراض الدعاء سلاح المؤمن مومن سن بہترین ہتھیار گو دعا بیس حدیث اندر الدعاء مخ العبادہ یہ عبادت مغز عبادت گوش دعا ون نمازو پتہ یوت تلاوت کرنے پتہ کان رز کام کرنے پتہ ذکر اذکار کرنے پتہ بی کان رز کام کرنے پتہ کان تہ رز کام کرنے پتہ دعا کثرت سان جو دعا کرن مومن سند ہتھیار یہ مومن سند ہتھیار اس واراہ لٹہ بیان کورمت یلی سفرس اندر اوس تو ڈاک وہ روٹ ام پت پرن نماز رکعت ات من لوگ ورنی یا مغی عیسو اگسنی اڑین روایتن اندر آمد یا ودود یا ذل جلال والاکرام یا ودود یا ذل عرش المجید و یا فعال لما یرید یا مغیث اگسنی اس وار مویو
مگر آزماون چھن میون مقصد آسن بل امتحان آزماون گو بل یقین اکثر اس من ساری بہت ساڑ تو ساری تو بت سہ سہ یمس نرس مز کی نت کی مسئلہ کھانا پریشانی بیمار داری بے روزگاری بی کھانا چیز کن قسم تنگی کی نت کی شان یہ مسلمان سن شان ام س موقع اللہ تعالیٰ سندس دربارس اندر رجوع کر اگر یم چیز آشن خدا پہ نہیں یاد ہی تیل کنس اور یم چیز زینت سانی زندگی ام پت یمن چیزن مز کیا کرن پڑ کر صبح وہ تہجد نماز تہجد اس پڑھ سہ گژھِ ہمیشہ تیل پڑھن عادت گژھِ پتہ یہ گژھِ نہٕ کُنہِ دۄہ گٔیَس کینٛہہ پریشانی وۄنۍ پڑے باز تہجد ٹھیک تتھ تہِ دِیَس ثواب اللہ تعالیٰ نفل موضوع مگر تہجد یُس چھُ اتھ چھِ پنٕنۍ اہمیت اکھ مگر امہِ بغٲر تہِ کُنہِ ساتہٕ گٔے کانٛہہ پریشانی گرس اندر لاحق سُلہِ پہن ووٚتھ بانگہِ برٛونٛہہ پہن ووٚتھ نماز رکٲژ جورا پرِ یا ودود یا ذل عرش المجید و یا فعال لما یرید یا مغیث اغثنی کُنُے زوٚن ییٚلہِ آسہِ یا مغیث اغثنی مانا گو فریادس واتن والہِ میٲنِس فریادس وات صحابہ کبار متعلق بے شمار امہِ قسمٕکۍ واقعہٕ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ متعلق چھو بوزمت مگر وہیں صحابن متعلق ونان ہے امس کور دعا تو یکدم اس قبول بیاکھ دپان نہ تیل اسما بنو صاحب یعنی یہ کوشش کران نہ منگنوے گوس نہ آسن یا ام سۭتۍ اندِ نہٕ کینٛہہ اَسہِ گوٚژھ بیٚیِس نِش آسُن گۄڈٕ رِکمنڈیشن انٕنۍ کُنہِ جایہِ لیکھِتھ ادٕ گژھِ آج بھی جو ہو ابراہیم سا ایمان پیدا آج بھی جو ہو ابراہیم سا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا اگر آج تیُتھ ایمان اس قائم آس مضبوط ایمان عقیدہ توحیدک ایمان آج تہ سُے رب العالمین یم ابراہیم علیہ السلام سندس نارس کور گلزار انسانیت آز مشکلاتن تو مصائبن ہن شکار پوری انسانیت بالعموم مسلمان حضرات بالخصوص بس کت کرن پوری انسانیت بس کت کرن اہل اسلامن ہن زی دنیا کس کن چپس اندر کن ملکس اندر کن علاقس اندر یہ کیا ونکن مشکلاتن اندر اہل اسلام شاید تاریخس اندر یہ زیادہ برہ ابن عساکر اسلامی تاریخ کتاب ات اندر واقع ات اندر دمشقس اندر شخصا غریب تو فقیر انسان یہ پن روزگار کماون دمشق شہر پہ زیدانی اخ علاقہ اوتان نون سواری کھچرس پہ ابن عساکر کے حوالہ سے یہ تاریخی واقعہ دمشق پہ شامس اندر یہ سواری نون کھچرس پہ زیدانی علاقس تان تمن کینسا ہیون کرائے ات یہ مزور یہ کران ات پہ پن گزارہ کران امس آو اک دہ شخص یعنی پیسنجر آو سواری آیس ول سا ہے زیدانی تان دنس بہتر کھس یل کھوت سواری وون یعنی پیسنجرن وون سوارن وون امس دنس مگر وت ہائی بوئی ام دس ہتس بس دہے گھن مے دہے یہ کار ژٕ ہائی نا وت دنس نا بہ ہاوے ژے شارٹ کٹ ام مانیاس کھچر کھچرن ہند یہ مالک اس کاشر پہ ٹانگ وول ونہوس تھی کاشر پہ ٹانگ اوسس مگر کھچر اوسس ام مونس دنس نا بہ یپر گھن چھس تپری گھو ام کر ضد دپنس نا بہ ہاوے ژے شارٹ کٹ تو نیون یل یہ نیون اکس جائے وتہ یل نصب سفرا گو ات ہونس اخ بڑ وادیا ات اندر لاشن ہند انبار لاشن ہند انسانی لاشن ہند انبار ات اندر دنس ووت بن تپ کر دنس گنڈت ون چندس کور
کھچر چلاون وٲلِس چھِ یہِ ونان مےٚ کیٛاہ کوٚرُے ژٕ چھُکھ نا أمۍ لاش وٕچھان میون کار چھُ یِہوے میون کار چھُ یِہوے وُمرِ روٗدمُت یُس بہٕ یپٲرۍ چھَن انان تلٲشی کٔرِتھ چھَن تراوان نقد چھَس نِوان جِنس آسٮ۪س پتہٕ چھَن قتل کران ژےٚ اگر امہِ علاوٕ چھُے ونُن کینٛہہ تہٕ ون أمۍ ییٚلہِ زون یہِ ترٛایہِ نہٕ مےٚ لاشن ہٕنٛدۍ انبار وٕچھِنۍ کلہٕ ہیرِ چھِ انسانن ہٕنٛز اتٮ۪ن اتھ کھۄڈس انٛدر اتھ وادی انٛدر أمۍ لاجہِ نٮ۪مازِ رکٲژ جوڑا نماز رکٲژ جوڑا لاجن یہ شاہ یہ پڑھن یا ودود یا ذل عرش المجید و یا فعال لما یرید یا مغیث اغثنی ام پڑھ یہوے دعا کیازِ قرآن مجید چھُ اَسہِ ونان امن یجیب المضطر اذا دعا کُسو واتہِ تمہِ ساتہٕ چٲنِس فریادس ییٚلہِ ژٕ بے قرار چھُکھ بسترس انٛدر بٮ۪مارِ سۭتۍ التش التش عرش والیا کُڑرٮ۪ن بٮ۪مارن کر شفایہِ قٲدِر واریاہ بٮ۪مار 3 رٮ۪تو پٮ۪ٹھ 6 رٮ۪تو پٮ۪ٹھ سخت بور بنیمٕژ تِہنٛز زندگی تِہنٛدِ خٲطرٕ بلکہ تِہنٛدٮ۪ن گھر والٮ۪ن تہِ آسہِ بنیمٕژ اللہ تعالیٰ دی تِمن اجرِ عظیٖم یِمن بٮ۪مارن خدمت کرنس مگر عرش والیا تِمن بٮ۪مارن کر چارٕ سٲزی تِمن کر پردٕ پوشی کۭتیاہ بٮ۪مار آسن امہِ قٕسمہٕ پتہٕ 6 رٮ۪تھ حظ گٔے 3 رٮ۪تھ حظ گٔے 4 رٮ۪تھ حظ گٔے یوٗت کال حظ گوٚو اللہ تعالیٰ ونان امن یجیب المضطر اذا دعا کُسو واتہِ چٲنِس فریادس ییٚلہِ ژٕ بے قرٲری ہٕنٛز کرٛیکھ چھُکھ دِوان بسترس انٛدر بٮ۪مارِ سۭتۍ یا بیٚیو مسلو سۭتۍ أمۍ کھچر چلاون وٲلۍ لٲج نٮ۪ماز یاد پیوس یِہوے سجدس انٛدر مونگُن سبحان ربی الاعلیٰ پتہٕ یا ودود یا ذل و یا فعال لما یرید یا نماز رکٲژ جورا پرن سجدس انٛدر مونگُن یہِ سلام ییٚلہِ پھِرن اما دٔچھِنۍ کِنۍ شخص اکھ گُرۍ سوار اکھ یِہوے أمسٕے کُن بُتھ کٔرِتھ یہِ گوٚو نموٗدار أمِس نیزٕ اتھس کٮ۪تھ أمۍ تُل یہِ نیزٕ تہٕ لویُن أمِس ڈاکواس ییٚمۍ ڈاکون یہِ اغوا کریا بہٕ ہسا چھُس یی کران دۄہے امی نیزٕ سۭتۍ پووُن یہِ پتھر یہِ پیوٚو أمۍ سٕنٛز لاش چھِ وۄنۍ تڑپان ہُمن لاشن سۭتۍ یہِ کھچر چلاون وول انسان غریب شخص بزرگ ایمان وول یہ لوگ أمِس وننہِ أمِس شخصس یُس یہِ اتٮ۪ن نیزٕ ہٮ۪تھ اوس دٔپِس ہتا حظ اللہ تعالیٰ سُنٛد قسم چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛز چھے مےٚ کرناو تہٕ تعارُف ژٕ کُس بہٕ حظ اوسُس سخ پریشان أمۍ ڈاکوون کوٚرمُت نمازِ انٛدر اوسُس کران زارٕ پارٕ اللہ تعالیٰ ہس یقیٖن سان بِل یقیٖن بِل امتحان نہٕ کینٛہہ یہ میں آغازس اندر لفظ کوٚر استعمال بِل امتحان کیا گوٚو گٔے کٲنٛسہِ پریشٲنی کھڑا ووٚتھ سُلہِ پہن تہٕ پوٚرُن صُبحن دپان نہ پریشٲنی نہٕ گٔے دوٗر کینٛہہ امہِ منٛز درٛاو نہٕ کِہیٖنۍ یہِ گوٚو بِل امتحان یہ چھُ یژھان خۄدا صٲبس امتحان کرُن بیٛاکھ گوٚو بِل یقیٖن یہِ کٔرِتھ آز گٔے نہٕ پریشٲنی دوٗر پگہہ گژھِ کٲلۍکٮ۪تھ گژھِ ضروٗر رۄبہٕ سٕنٛدِ عظمتٕچ درٕے چھے صاحب دوٚپنس ضروٗری چھُما ونُن دوٚپنس اہن حظ مےٚ کرناو تہٕ تعارُف ہتہٕ حظ اللہ تعالیٰ ہن چانہِ ذٔریعہٕ میون مسلہٕ کوٚر حل مگر مےٚ کرناو تہٕ تعارُف دوٚپنس بہٕ سوٗزُس تمی امن یجیب المضطر ونن وول یسُن ژٕ اوسُکھ امن یجیب المضطر اذا دعا کُسو واتہِ چٲنِس فریادس تمہِ ساتہٕ ییٚلہِ بے قرٲری ہٕنٛز کرٛیکھ چھُکھ آسان دِوان بہٕ سوٗزُس تمی یعنی عرشہٕ وٲلۍ آگن آز تہِ تِمے حالات سٲرسٕے دُنیاہس انٛدر انسٲنیتس تہِ اہلِ اسلامن تہِ یا الہی أسۍ چھِ چٲنِس رحمتس اُمیدوار أسۍ تہِ کس ونو عرشہٕ کِس آگس بغٲر یا الہی أسۍ چھِ چٲنِس رحمتس اُمیدوار چار سازا چار سون کر زار بوز اے نگار
بوزن والن اندر یمس یہ مشکل یمس یہ پریشانی دلس اندر تھو عرش والس منگو ربا آز کر تم پریشانی دور آز کر تم مصیبت دور آز کر بے روزگاری دور بے اولادن سوز اولاد اس گناہ گارن کر مغفرت سانن مالن ماجن کر مغفرت ملت کے عزیزن کر مغفرت ظالمن نش تھو دور ظلم کرن والن نش تھو دور یا الہی اسی چانس رحمتس امیدوار چار سازا چار سون کرے زار بوز اے نگار مولوی صاحب نے یہ کہا ایم متاثر اندر رات مگلوے گیر کرمت چھک دماغ سے یہ انسانیت ایک دشمن یہ اہل اسلام دشمن تو مگلوے چھک دماغ سے اقتدارک نش مین پاورک نش روپین ہند نش نش یا دوستن ہند نش رات مگلوے گیر کرمت چھک دماغ سے مز خمار کین پروا کاو دگنئی ہن تمن از بحری کا آر کین پروا کاو دگنئی ہن تمن از بحری کا آر واریا حد کورمت مولوی صاحب کمال چھم کورمت کینس ادبس سن دیت اور اسلام اس گو اشتی دبن گرچ گلچی سپن مز مزلکن تکلیف خار روئی سنبل بوئی گل دیشت تم اے نگار چانی شوق مبتلا در گمچ کم کم دین دار چانی شوق گمچ کم کم دین دار چار سون کرے بوز اے نگار میں عرض کرنک مقصد من عمل صالحا من ذکر او انسا وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا یمن ظلم ستمن کیا علاج یمن پریشانین کیا علاج یم مصیبت دور گسنس کیا علاج من عمل صالحا من ذکر او انسا وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا ایک عمل شروط تو تجربہ یم یہ زیچ اور یم دہور وہور بچے تمن دین اللہ تعالی ہدایت کرن تمن چھن پتہ یہ قوم یا دنیا نہ کرے دو یمن چیزن دور کرن وول مصیبتن مشکلن امن زندگی دن وول خوشحالی ہن زندگی دن وول کامیابی ہن زندگی دن وول قرآن مجید کیا میں آیوک شرع من عمل صالحا من ذکر او انسا وهو مؤمن فلسطین اندر کیا چھا چچینی اندر کیا چھا بین جائن کیا چھال یہ پہ توت تائیں کیا چھال ساری انسانیت لچھ بد بلکہ ون بہ ام کھت زیادہ تعداد آسی وریس میں واتن یمن جنگن جدالن اندر جہاں بہ حق سپد مسلمان یم رحمت حق سپد یا انسانیت بے لوک یمن جنگ جدالن ہند شکار گسن علاج من عمل صالحا من ذکر او انسا وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون اللہ تعالیٰ دبر خوشحال زندگی گزارنک چھو یت دنیا اندر یہ اصول اور خوشحال زندگی تتی زندگی حاصل کرنے چھو یہ اصول ایمان باللہ پت اعمال صالح
بی اتباعی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یمن اندر شو فرض نمازن ہند اہتمام کیا تہ بوزو اخ زٕ جمعہ برونٹھ قیامت چن نشانین اندر اضاعت صلاح نماز آشن ضائع گژھن فرض نمازن ہند اہتمام آج کن حدس تان حمام واجنین مشیدن ہند آسن جان رجحان لکن طور کن آسن مگر پتہ ییٚلہِ حمام بند چھ گژھن پتہ چھُنہٕ سُہ تتہِ آسان کینٛہہ فرض نمازن ہند اہتمام کور تاکید حضرت رسول کریمن صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ترمذی شریف کی حدیث آمد حدیث نمبر 4059 علیکم بقیام اللیل فإنہ دواب الصالحین فرموک رس نماز ٲسِو پران یہ گئی تہجدٕچ نماز علیکم بقیام اللیل رس نماز ٲسِو پران فإنہ دواب الصالحین یہ شو نشانی یہ شو عادت روزمت صلحن ہن صلحہ گئی گوڑ انبیاء کرام صحابہ کبار تابعین نظام بزرگان دین اولیاء کاملین ان ساری صلحن اندر شامل تہجدش نماز اگرچہ فرض چھن کی یہ نفلی نماز فرض چھن یہ کیا جی قرآن مجید آئی ات متعلق یہ سا نفل ہی نافلتن لک فتہجد بھی ہی نافلتن لک تہجدش نماز کریو حس قائم یہ تہند خاطر نفل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائد نماز مگر اجر چھس واریاہ نفل اجر عظیم قرآن یا سوسمس اندر موجود حالات اندر نامسائد حالات اندر بستر ترائیت یم نماز 8 رکعت تہجد 8 رکعت نماز ات متعلق لوکن غلط ات ما مخصوص کی سور پڑھ یہ سور یاد ات دپان کل ہو اللہ گھس 8 لٹ یون تہ کن جائے یہ سور یاد سہ پر فقرہو ما تیسر من القرآن سورہ فاتحہ پتہ اس سور یاد سہ پر افضل ترتیب تھون سیریل تھون اگر کن سات ڈل نماز تم سی نقصان گھس یہ سور یاد زٕ رکعت کر رکعت کر دون رکعتن سلام پھرن یہ سمن 8 رکعت مگر اس امیک عادی یم یہ بنومت وی پانس پہ لازم امس افضل یہ گوس تیل وطر تھون کال پرنے یہ گوس وطر تھون تیل کال پرنے ہفتن فرض پڑھن سنت پڑھن پت پڑھ تہجد گوڑ تہجد پت پڑھ وطر اگر کی قائل علماء کرامو اندر تم دپان ہے اگر ام پور تہ کال وطر کی نسا پرواے عبداللہ بن عمر اس یمیک قائل اگر تم کن دہ وطر آسہ پورمت تو پتہ یہ کھفتن تہجد پرن تیل سہ گوڑ اخ رکعت پران دپان امہ سۭتۍ بنا بہ کالک وطر جُف پتہ پران تہجد پتہ پران بیٚیہِ وطر اخ افضل یہ سہ تھین پڑھنے ون جواب ونان اور ہت ام تھیائے وطر پڑھنے مگر یہ گو نشار یہ بیاکھ مسئلہ حالانکہ آج سہ ٹیکنالوجی کھانا گر کھانا انسان یمس نا موبائل الارم تھے وقتس پہ وتھ صبح بانگہ برونٹ اخ گنٹ اس بانگہ ہن ٹائم فجر اذان ہن امہ برونٹ اخ گنٹ وتھ ام پتہ پر نماز 8 رکعت 2 رکعت کرت مخصوص سور چھس نہ کی یہ امس یاد پرن ام پتہ پرن وطر نماز ات اندر اللہ تعالی یم تہ مشکل آشن جلد یا بدیر ضرور کر تندی اند بور حضرت اللہ جل شانہ جل جلالہ مدینہ طیبہ اندر یل ہجرت پت رسول کریم تشریف صلی اللہ علیہ وسلم اس گۄڈنیُک خطبہ تتہ ایھا الناس افشوا السلام خطبہ مدینہ طیبہ اندر واتت پور حضرت رسول کریم
سوس یا ایوہ الناس افشو السلام، اے لوکو سلام پھولائیو، یعنی زٲنۍ کارن تو بے زٲنٮ۪ن السلام علیکم، سُہ جواب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یا یورے اگر ون السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہمس پہ ون السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، افشو السلام، امیک زیادہ بوڑ تو وسیع معنی گو افشو السلام، پھولائیو سلام دپت گو سلامتی گو امن زندگی دیو حق، امن زندگی دیو پوچھر، امن سان روزن کریو پسند پوری انسانیت بالعموم، تو اہل اسلام شمی زیادہ ضرورت، یا ایوہ الناس افشو السلام ویطعموا الطعام، یطعموا الطعام گو بچت ٲسِو کھاون تہ چاون، وصلو باللیل والناس نیام، وصلو باللیل والناس نیام، بیسو رٲژ نماز پرن تمہ سات یل عام لوک شنگت آسن، وصلو باللیل والناس نیام، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، یہ ترمذی کے حدیث اندر تہ فرمو علیکم بقیام اللیل فإنه دواب الصالحین، رٲژ نماز کریو قائم، یہ تمام رتن صالح انسانن ہند طریقہ کار رودمت، ونکفر سیئات، امہ نماز ہند برکت شو اللہ تعالی گنہن کرن مغفرت، اس لیے بیریاد یہ ما وچن کا فرض وچ سنت سہ نماز یس تنہائی اندر پڑھنے گرس اندر یا مسجد مز تہ ہیکو پڑھت، اعتراض چھ مسجد مز پرنس کی جائیں تم تہ حرمین اندر آز تہ ہمیشہ دونوے بانگ گژھان، تہجد خاطر الگ بانگ گوڑ گژھان، پتہ فرض نماز خاطر الگ، یہ اندر کینچن جائن کینچو ؤریو پہ دونوے بانگ گژھان، منزگامس اندر گژھان، یعنی پورس اندر گژھان، شپینس اندر گژھان، سری نگر زال نگر مسجد اندر گژھان، ٹائم امیک یہ افضل ٹائم، اگرچہ یہ نماز ہیکو پڑھت کھوفتن پتہ تہ امی سات یعنی رات سندس آغازس اندر، مثلاً ون بہ آز اگر 7:30 چھو تھی کھوفتن پڑھن یا 7:30، اگر 9 بج تہ آز پڑھ کان تہجد جائز کیا گو رات سند آغاز، اگر نصب رات 4 4:30 ووت تہجد نماز خاطر بیان کورمت حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ونکفر سیئات، یہ بن گنہن ہند مغفرت باعث۔ موجود حالات اندر قرآن مجید بے جائے کرن بیان، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، تقریباً 30 وری برو کریا میں دونس گنٹس لال چوکس آئے کریمس اندر شرح، تم سات تمے حالات اکوٹے نیرن لال چوکس پایا میں یہ آئے کریم، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ، با ایمانو یل تھی مڈبیڑ آسو پنن دشمنن ست، پنن مخالفن ست، اسلام دشمنن ست یا انسانیت کن دشمنن ست یل مڈبیڑ گژھو، فاثبتو ثابت قدم روزو، ثابت قدم روزو مضبوطی سان، واذکروا اللہ کثیرا، بیجو کثرت سان ذکر و اذکار کر، کثرت سان جو ذکر و اذکار کر، انفرادی طور ذکر و اذکار کرن مدری آواز اندر خاموشی سان، شور گلگل بغیر، شور گوگا بغیر ذکر و اذکار سے شوب تیل، یعنی ذکر حق کر تو زیودت تعالیس،
شیخ نوردین نورانی رحمت اللہ ذکر حق کر تو زیو دت تعالس دیو راز ہون زالس خاموشی سان صحابہ کبارن فرمو کہ جنتن اندر اتن ازیو میو ازیو کھیون یمو دپ ہت حظ اشو ون یت تو میو کت کھمو فرمو ایک دنیا اندر گئی جنت مسجد مسجد من یل میو ازیو کھیون یعنی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر مگر کنس پسند آسان اگر کھانا چاپرائی کرن میو کھی نہ خاموشی سان گھس کھیون میو گھس کھیون خاموشی سان یت بیس امہ سۭتۍ دقت گژھِ ذکر حق کر تو زیو دت تعالس دیو راز ہون زالس مان واخر دعوانا